Kala naumina arihavuli hanga. Katilila kring bing lila lumushan michingaji brohona ali somirano. Kala hithatala hanglui. Mi baji ishiwui ngalak gaji ate asana. Rutgabi gasang kani duja maku. Shrimekap the archery kamdaya baubing. Thado community na NRC li katom pongshokaira. Nishali saikorana musung kawai kasataira. Paumay nao kanili kayomot sakli Tangkhul Ngalung na makamya pongshokaira. Suspect akali police na dukuyaira. Lakyang Altre the Tangkhul Express we Wungramphi Ngalung in a palmy delay, bowing may sign up Nganangarumsa. Manipurli National Register of Citizens, NRC implements Sara Jiaka, Tado no being Gatomra Gaji Pongshokaira. Maramhi Achahwantan Kupsangahai, Achukumwi, Tado Convention Li Kangavana. NRC in national interest wuivang le indigenous communities we mushun ngak mi ragaji Tado now being na shitkasang pongshoka. Tado leadership nagahang fear process wuivang shorkar authorities na tribal now being with document verification li kasak khalei address kasa targasai. Tribal communities being conventional records le documentation makahai lehauda NRC framework azingli machut kamili kahap layby. Chidada sada NRC mokhira rang laka concern being resolve kasa targa sayada Tado community na hanga. Manipurli nishariwi kasak layda kalewi ninga creek pongshokta Tado na shortkawi war on trucks campaign ni kakatom pongshoka. Nishali kungsung hili stakeholders saikorana otsak rumda stable kasa laikhaya Manipur kirakawai Tado convention chili kasa taira. Paumay nao kanili kayo motsakli Tangkhul Ngalung na makamaya pongshokaira. Long range na janbao kashokli kahang. Senabati we paumay mi kani kotom kulen nao vi rangaw pleasant kala liyay kulen nao talo anili. Tatraha tarik tumada katang lamshang area infali arambay tengon na kayom wachot shokahai wuivang TNL na kantem sai. Kala wuivang ning kangatay timan saira. Kala state shokawi concern authority na kayo na li takta buksa kawai TNL na boira. Victim li chalak ay na compensate sa pulungra kachila TNL na hangsanga. Okruli Khalei Royal Gymnasium Yakava, head coach L. Robert maintain World Nutrition and Divine Nutrition with brand ambassador Sire. Robert Lee World Nutrition and Divine Nutrition with brand ambassador Sakang Sak Pao Aya Manipur Nutrition home proprietor Cheli Kundrak Pum Natshat Kamena. Brand ambassador Kang Sawi Ringapa Pongshokta Okrul Central School with principal Sada Khalei Robert maintain kahang ngapam sam kapangji sokami ngasai kala sponsor jina awi ningrin le kangaran Sada Khalei li ngjonra ji shitsang da Robert maintain hanga paumay nao kanili assault kasa tatraha tumada ko wi otshot ling sunda Manipur police na mi akali dukwera aming bhim dalagazat zingum tumra kulem sanjipli police na dukwera Sanjib hi arambay tengolwe minaji. Naramtong DC rotli kabam Sanjib police custody li laydalay. Authorities na prop samahung dalaya. Manipur will later clay security challenges wuivang security forces na search and area domination operations at dalay.
Kalakan kana water kapungli kahap malay kawai National Highway 2 security measures check-in may kriyaira da hanga. Bishnupur district militant na kutlai haiksa security forces we joint operation li pakriyaira. Operation Central Security Forces, Kala Manipur Police Shinau Police Team Zangda Ayangator Pungpanga Shikali Uyok Aikachang area Nampol Bamli Kawana. Security personnel Karagatain militants Mati Atumi Nathum Kavaipong Wena Yamtui Hawaji. Abam Jili Lake Sakutlai Bing Magazine Gazang self-loading rifle, life rounds, Taruk Gazang 9mm pistolaka. Sniper rifles aka, bolt action rifles kani, barrel rifles kani, highly explosive hand grenade chiko, radio set aka, bulletproof jacket aka, kala ammunitions zanga. Kudlai zaikor Nampo police station the investigation wuivang misangaira. Ukhrul district li ka khnya ne traditional fishing mela rungmi khawai ngaranaira. Angarana ngeji ache wetarik chiko thak Sakwal lui hungpung li rungmira. Fishing mela hi kare kum withada pungkayay muhung kuya na mukok miki kajina. Angarana ngaye chili TGM Ukrul Akui L Shimrena Masowo UTWA President CH Kuting na kayawo sada bazang raji. Ngutor pazad bung chiko makaili rungmira. Ticket check kasang ngutor bung tarali hapokra. Program bung thara makaili hawpok leka kai kapha bung trada ka makaili hawpokra. Ukhrul District Headquarters Pungredang Eastleigh Khalei KTL Excel Higher Secondary School Meritorious Scholarship Porika Shataira. Katem katom naubing chui kameli kashung kawai katom kami worshim jui toppers mission project azingling aran kami Meritorious Scholarship Batch Committee rungmiki gajina. Meritorious Scholarship Exam 2025 Class 8 wuivang rakara December kayon tarik trada katumdang rungmira. KTL Excel Higher Secondary School Meritorious Scholarship samgapang bing jili Class 10 inatangda admission fee la monthly fees makwimira. Regular monitoring later coaching claim minamira career counseling la mira. Scholarship porikaji Takawai form ache kajang tarik magada kani na tangda mishokra. Hang the scholarship hi mi tramangli mira. Recognize worship na pass maningaka appearing class 8 being na tabayra. Porika written test MCQ ngahanra. Subject maths, science, social science, English, current affairs ngahanra. Ningsang bin KTL Excel Higher Secondary School 70857379290 ngahanwa bayra. Ukhrul District Headquarters Raikandang Khalei Totterin worship lit shoot me kalootpam ngatatay da hangdalay. Ning jangay na mukunda saki kichiping na assistant teacher otpam wuivang tasang bayra. English wuivang PA English and above miyaka padalay. Maths wuivang PSC Maths and above aka padalay. PSC with Maths combination being na tasang bayra. English kala maths jishut me dolop lupa ting try na hapokra. Qualification kala katemari shuda ang san kui bayra. Hindi wuivang 10+2 with Hindi and above aka padalay. Social science kala kate wuivang any graduate kupkahay being na apply sabayra. Hindi kala social science we jishut me being li dolop ting try na ting trada ka wiyalung li experience kala qualifications ati shuda mira. Otpam bing wuivang communication skills kala English fluency darka sai. Ningsang bing na pangin ikakpe written application ning soda CV kala academic documents photocopy school office li mi pyra. Application soft copy WhatsApp li 81328245567 maningaka 8731875599 lila misang bayra. Otpam application wuivang kayon December tarik shini na kanaw zimkshong sara. Interview December tarik taray na trada material nung li sara. Selection process shortlist applicant bing li hangra sara. Worship wuivang driver la ningjang dale. Ajay aray kate experience like a high driver zinguma 2025 wuivang ningjang dale.
tolop thintruk thingshini ngsan kuibaya shinaw helper la ka ningjang dale school campus li ngsobam laga ngachon kawai ache are ka te shinaw helper aka zingum 2025 wuivang ningjang dale tolop ngsan kuibaya Kari katau ot kala shinaw helper sa kangai bing na phone number 813-2824567 maninga ka 8731875599 ning ting milu. Latluida churi kamdaya paubing. Thado community na NRC li ka kutom pongsho kaira ningshiya li saikorana ngusung kawai kasataira. Paumay nao kanili kayo motsakli Tangkhul Ngalung na makamya pungshokaira suspect akali police na dukwera. Achawi pao hiling changaira paungan ada klintum saikorali ring kapag la kamahay zingshong sa sierra no.